Maya payabak po kay kayungan sablang kapatad king kasalpantayanan. Kaniting banalak pagmusosyan, iyabe tala po kaning katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring Catholic Women's League, Sardas and Luz Medina and family, Winifredo Sanjonco and family, Maris Justin, Jasper John Rosimong, Francisca Lusong, Marina Teodoro and family, Lydia Lacap and family, Annabel Sulplico and family, Fe Soto Pineda and family, Librada Agustin and family, Alex and Karen Santa Cruz and family, Perla Beles and family. Para King Aldo ng Kebayatan di Ramon Jr. Ramoneda, Emmy Laksa, Carlos Cole Castillo. Para King Kaligtasan ng Pamaglakbe, Maris Justine. Para King Espesyal ay intensyones dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Oselito Garcia, Jerwin Uliege, Dick Galang, Ella Gomez, Rolly Eder Nicdao, Rolin Ann Nicdao, Derek and Flor Sanchez and family, Harold June Marie and AJ Galang, Teresa Tapia, Caroline Gimatea. Para King Malaguang Kapaldanan at Kaligtasan dari Among Raul de los Santos, Remio Pangan, Mario Pasion, Sor Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Dirit, Eleanor Ventura, Walter Irene Otencio, Nida Villanueva, Josie Palafox, Emeline Entakaw Inobe, Danny Madrid Sr., Hiroshi Sinohara, Selvina Larioque, Miguel Victor Noel, at ding sablatang kapatad ang masakit. Para King pamanantabe at proteksyon ng banal ay espiritu, karing pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio and Josefina Guevara. At para King alanganggang kapainawan, daring kapatad tamong Mayango Nabie, di Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Mariano Campo, Merla Mangaluz, Amado de Mata, Siriaco and Rodolfo Toledano, Victoria Pamentuan, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Emiliano Nieves Sablan, Felicidad Reyes, Consorcia Danganan, Gloria Dalugdog, Joaquin Christopher Balbido, Wenceslao Arce Matito, Marta Manasan, Jel Cortez, Tomas and Gilbert Sinsuangco, Roberto Rebese, Regina Cabalya, Mario De Hausen, Abelia Torres, Edna Parker, Francis Pang, Jan Limuel Pan, at ding sablang kaladwak yung purgatorio at detang alanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman, para King kaligtasan ning balang metong kiyakatamo laban king COVID-19. Para King malagwang kapaldanan, daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus.
Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa, daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kakatamong eganaganang frontliners. Siklawod tapu para king Horacio Emperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Aminan nila ring kasalanan ni. At mapakumbaba kaming lalapit keko, bang manakit kapatawaran ampong biye. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan ni. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Magdalang dakal akasakitan kaya kami. At may kamatena karing dakal atawo. Adwan mi ngini keko, imbalikdan mo kaming mitmong lugod. At iyatyat me kaya kami ing makayulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintong panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pamangalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit ming bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, retang miyawa na, at miyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Bang magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At bang makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit ni, para king metong at metong. Mikabos kaming alang kasasagpulan kaniting krisis. Layon taryana kami hing mapagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, maksakdal kami magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emusa pisawili ing aklismi keka, king kaguluan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon, king lagyuning pa at king anak at ning banal ay Espiritu.
Note mo may hari ng verse ko, tayo sa sarang niya. Kahit gawin tayo kung kailangan dapat kumabalik ko. Takay, aklamasyon ko. Itak mo yung natin yung Diyos ko mga derde.
Lagyo na ningigpa, ampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ning grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. At syuta ng eniking kadwa ng pulot siyam a Domingo, ning karaniwan na panahon. Si siyentalang ending kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayapayang tudo. at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel lampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos aginutam. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sa king biye alananga. Amen. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, king mata sa baanwa. Ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, ligaya aking Diyos, king mata sa banwa. Kapayapan, karing taong kaluguran, upurian da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da kapupurian, da kaparangalan, paligayan, daka at sasamban, daka kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupurian, daka parangalan, daka paligayan, daka sasamban, daka pupurian, daka parangalan, daka paligayan, at sasamban daka. Gaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, mata sa baanwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa
Dalangin tamo. O Diyos ay igpami, di natang kami ban manalangin keka. Pagkaluban mo keng kapanaligan king lugod mo. Ulinging meto nga kakaluguran, susopane ing kakaluguran ng atsuking pamangailangan. Ibili mo karing puso mi, ing sikanan lub magdulap king kekang kaburian, at miyatad katuliran karing anggang tao. Uling pagnasan mi ing maging kawangis ning kakaluguran ming Yesus. Gawan mo sanang mapilit king pamanalangin din kaya kaming puso, uling nunging tao, babyeya, uli na ning pamamilit ning manyawad, kasi lalo kang mamye, uli na ning lugod mo kaya kaming anak mo. Itiyaduan mi kapamilat taning kinuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't ing libro ning Exodo. Di natang laring Amalekita at lisuban dalaring Israelita karin king Refidim. Nga nang Moises kang Josue, mamili kang mapilan karing lalaki at bukas puntalan yulat labanan ding Amalekita. Talakad ko king taluktok ning talimundok, kabang tatalnan ke ing tukod, abinye ning Diyos kanako. Depata ng Josue, itang inutos ng Moises keyo, at may koyang may kilaban, karing Amalekita. Kabang ni Moises, iya Aaron, ampon ihur, minukyat no man king taluktok na ning talimundok. Kabang tatas na lang Moises ding kayang gamat, ding Israelita, ilaring manyambot. Dapot, potang ibaba na lang Moises ding kayang gamat, ding Amalekita, ila naman ding manyambot. Inyang menikal laring gamat ng Moises, kinang walang batong maragul di Aaron at Hur, aapiluklukana. Kay ba't tinalakad lang mingat ba king siping na, at telandala ring gamat na, balang emi baba. Erala pepabren migbabaring gamat na, hanggang itang limbog ni Ingaldo, at lubos na lang simbot Josue, ring Amalekita. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, impakibat tamo, puryan nyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Ulitan tayo po. Puryan nyo ing ligaya at karangalan ning Ginoo. Iyat na kula ring kakong mata, karing bundok-bundukan, nung ka rin manibatan, ing kakong kasaupan. Ing ginuyang sumaup ka na ako, ing ginu ame nga waking banwat yato. Ing Ginoo yang sumaw kanako, ing Ginung mengawa king banwat yato. Ena ipaintulot ing nitisod ka, parati yang makagising, ing mimingat ke ka. Wa ing mimingat ing Israel, eya mi papaiglip o matutod man. Ing Ginoo yang sumaw kanako, ing Ginoo ing mengawa king banwat yato. Ing ginuyang bante mo, siping mo at yu banke ka magluwalo. King pati nga po ning Aldo, naka panasakitan, ni ing bulan kaya kabaning kabengyan.
Inginu yang sumaw kanako, inginu amengawa king banwat yato. Ingata na kaning Ginoo, king sablang panganib. Ilisyana ka king sablang ligalig. Ingata na ka king kaya kang pamaglako, ang gana king pamagbalik mo, ngeni at king kapilan paman. Inginu yang sumaw kanako, inginu amengawa king banwat yato. Pamamasang iba't king sulat karing Ebreo. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Manatili ka king katutuan balo mo at king matibe mong kapanaligan. Balo mo naman nung nino ing meging maestro mo. At manibati niyang malati ka, balo mo na ing banal a kasulatan, aminye kabias ng keka, at meging dalan king kaligtasan, king kapamilataning pamanalig mo, kang Kristo Jesus. Ding sablang kasulatan, apepaisip na ning Diyos, maragol lang kasilbihan king pamanuru, king katutuan, king pamaglaban, king kamalyan, king pamitulit, king maling dapat, at pamanuru, king malinis, apami biebie. King uli na niti, ing talasuyo ning Diyos, mirina niyang kagiwan, at makasadyayo para king sablang dapat amayap. Maigpit dakang yuyutos king lagyo ning Diyos at Kristo Jesus, amatul karing mabye at mete, alang-alang king kayang pamagbalik keti at pamagari. Amunan da ka, ipanaral mo nga mano ning Diyos, makapanahon man o ali, manablok ka, mga mano ka, at munyesi ka ng lug karing tao, at ituro mula kang bening kapibabatan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Itamongan po, ingamano nin Diyos mabiyaya at darapat siya panuyata na yung lim ng buri at isipan ng tao. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimuri. pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo.
Salita ng Jesus karing kayang alagad, ing metong alim at alimhaga, ban ituro na karela, king sukat lang parating manalangin at kapilan man ela miminalob. Nga na king metong nga syudad, ating metong nga ukom ayalang takot king Diyos, at alayang gagalangan na tao, at king syudad mo ring ita, ating metong ababaying mebalo, maralas siyang pupunta king ukom, at parati nang sasabihan, sopan yuko po, laban king kanakong kalaban. May bisa ing ukom, kilob ning makabang panahon. Dapat king katataulian, nga nang sinabi king sarili na, agyang ala kong takot king Diyos, at ko gagalang kanino man. Sopan king manakit katuliran ning babaeng ini, ban kanita tuknanganan na akong pangabalanan, magkang asora na ako pa king pamamunta na keti. At nga na ning ginudimdamyo ing sinabi ning marok aukom, ngeni ipagkait na kaya ning Diyos ing katuliran na, karetang pinili na, amamaus pasaup kaya aldo at benge, eno kaya agad-agad sopan. Sasabihan ko kaya kayo, agad-agad na lang dinan katuliran. Dapot, panyatang nakayaning anak ning tao, manakit ya kayang taong manalig kaya, ketiking yato. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Sukat kong manalangin parati at minalob nga nang manabilin ngayon ining Ginoo karing alagad na king ebanghelyo parati kanu. Yang mang pamangading paminsan-minsan nakakalingwan tamo impakayang parati. Ikaming pari obligasyon mi at least minimum makatapat na beses pati ngapon manalangin gamit ing breviary. Pero ing amanwa ng parati ning Ginoo, bigit yaking 4 na beses. Mga ding parati kanu, nang buri nang sabihan ning Ginoo, ken na kaming kumbento, ken na kami mong pisamban, ing pamanyese, pamaglingon king parokya, panibalami namo karing laiko. Bayo ko magsaya, para kaya kaming pari o madre, ing utos ng manalangin parati, para kaya kayuya mo namang pari at laiko. Burina mo naman, kaya kayo manalangin palagi. Makanano ko pang makapag-obra, makanano ko pang makapag-aral, makanano ko pang makapag-SM. Papusapat, among ing sisimba kami. Papusapat ing mga di kami bayo kay matudtod. Ampo pang mga di kami kagising ning abak. Mga di kong palagi nga naning Ginoo. Ita naman mo tangwanan tayo agyang eta naman gawan. Tangong basti, bangkanta agad mikawani, pakikwanan tayang pakiintindihan. Ini nga duwana ning Ginoo, kapamilya tanda rin nga duwang kutang muna. At kailangan mga ding palagi. Kadua, makanano yang gawan alang tikal, ing palaging mga di. Kailangan kanong mga ding palagi, kasi kano king biye, dakal ing alata mo nga karapat, neng kay kabud na kamo mipatapat. At uli na nita, bisa kang magwala, bisa kang magpuramentado. Kailangan kanuing mga ding palagi, kasi kanuing yato, etaya solo, itang tao ng ating apong Ginoo. King biya kanu, may ngaritamong antikeng babaeng mebalo. Mipapatapat, king metong masyas aukum. Tao kang may na makalunos, kay ba't mipatapat ka kening taong alang lunos.
Apliting kaya kang pamangailangan, mitulid ka pa karing opisyalis at tiyaman-tiyaman. Nung kapilan ka mamalagwa, kanitada ka esikaso, ding magobrang lagu-lagu at pipota-pota, pibukas-bukas. Palawe ka king public hospital. Ala ka nga karapat nung kanino kami tulid. Sisingil kang warranty king appliance store. Siyam-siyam king kakapanaya. O ba't kailangan ning parating mga di? Uli ka nung mipapatapat tamong palagi. Karing alang Diyos a katatakutan at alang taong gagalangan. Nengala na kang nga karapat at paneda kang esikaso ding palalo. Bisa kang magwala nung eman manyilab o magpasabog. Bisa kang manostage o magguramentado. Katuliran mo ne, ikaping magmakalunos. Katuliran mo ne, ikaping magpalimos. Nyapin tuloy bubukal ka, daya king ngit-ngit. Tuturing iyo kung ngalang kwenta. Turing da kayo na mga lang kwenta para pareho namong mamangyas. Nyapin kailangan ng parating mga di. Kasi kano mititibis tang parati ka ring makakapali. Kasanting na yata kano nung ketiking yato ding hanggang tao kalupatalangan ugali. Kasanting yata kano nung ketiking yato ding balang tao. Atin lang ang takot king apong Ginu at atin lang ang galang king kalupang tao. But the reality is the opposite. Yeah. No ka man magbili, sigurado manakit kang taong alang Diyos katawan, alang gagalangan na tao. Ela makatakot, ela makakapali, makayawala pa. Lakod na kakayapan, borande ingke kang kapayapan, kabud umemong petulan, petasan. O yan ang sangkan, bakit kailangan parating mga di uling parati la kanong ngatsu ding eta mo kaugali. Balo na ning ginuing sasabihan na. Nyapin o yan ang panabili na kaya katamo uling iya mismo delana na. Ing kabilya na makakapali. Makapalupot iya karing taong nakaugali. Mi patapat iya karing taong maglati kaya. Nga na manalangin kayong palagi. At oy ni inggewa na palagi yang mga di king igpa. Aliway tang magkulong king kwarto o king templo at susumbong king Diyos igpa. Nune, ingaman wa ng mga di kong palagi, tutukineng palagi ing Diyos igpa. King nanumang pisasabihan akayang arapan. Mga dita kano king apong Ginu, mo bang kanita paksabihan tayo? Nune, mga dita kano king apong Ginu bang kanita, yayabe tayo king pisasabihan niya. Ing kanong mga ding parati, anpi tayang agkating apong Ginu. Mekeni Gino, tuki ka kanako. Kanako me iparala ing kaya kang milagro. Makanya niya kano ing palaging mga di tutukine palagi ing apong Ginu ban kaya na padalan ing paralanan ing apong Ginu. Makanya ning gewa na ning babaeng me balo pibataneng tutuki palagi ing Diyos, pibataneng tutuki palagi ing parala na ning apong Ginu. Potang mamarapya kening masyas aukum, menga diyang parati. So, o yan yung kakatamong gawan, nung o yan yung panabili na mga dikong palagi. Ito kime ing Diyos, king lakad mo. Iyabe me king pisasabihan mo, makanano yaman kasyas at kasakit ing kekang harapan, siguradong sigurado, na kaya sira at kami sagad.
sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu. Linalang King Banwa at Yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginutam. Pengagli King Upaya ning Banala Espiritu. Mibayit kang Santa Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipaku King Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King Katlong Aldo, sinubliyang mebye. Pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik ya mo naman keti. Ban mukum ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalaya Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisa Magding Santo, King Pangapatawad da ring kasalanan, King Pangasublirang miring mete, at King Bie alang angga. Amen. Manalangin tamo ngening mitmong si kananlub. Antimoing adwa na kaya katamo ning Ginong Yesus. Nga tamo ngening manalangin Ginu, pakiramdaman mo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginu, pakrandaman me, ingke kang balayan. Ginu, manakit ka sanang kasalpantayanan, King Yato. Ipagkalub mo ka rin kaya kang misyonero, ing sikanan mikalat, King Ebanghelyo, anting mayap abalita, makapanawon man o wali, ipanalangin mo kaya ka o Ginu. Ginu, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Bang manakit kang kabyasnan, busalmi, yalbog me, ingke kang balayan, king mensayin ning Ebanghelyo, at king sarili mong biye, ipanalangin mi kaya ka o Ginu. Ginu, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Bang manakit kang lugod, busalmi, ibiyemo king kaya kang iglesia, ing maragul kapag malasakitan karing kalulu at karing mayna, ipanalangin mi kaya ka o Ginu. Ginu, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Bang manakit kang katuliran, busalmi, ibalik mo ing karapatan ding kaya kang kakaluguran, amaniga po kaya ka aldot bengi, at dinan mo kaming namang tetagan, dapat kaniti. Ipanalangin mi kaya ka o Ginu. Ginu, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan na ring CWL, Sardas and Luz Medina and family, Winifredo Sandiongco and family, Maris, Justin, Jasper, John Rosimo, Francisca Luzong, Marina Chodoro, Lydia Lacap, Annabel Suplico, Fe Soto Pineda, Librada Agustin, Alex and Karen, Santa Cruz at Perla Velez, Cambeda din kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos yung kapasalamatan daring mag-birthday, Ramon Jr., Ramoneda, Emmy Laksa, at Carlos Cole Castillo. Ipagkalam na sana yung kapagnasan ng Safe Travel Maris Justin. Ipagkalam na sana ng Diyos yung special intentions dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng Family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Sherwin Uliege, Dick Galang, Ella Gomez, Rolly and Eder Nicdao, Rowelyn Ann Nicdao, Derek and Flor Sanchez and family, Arnold, June Marie, and AJ Galang, Teresa Tapia at Caroline Gimotea. Pagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health and healing di Among Raul, Ramillo Pangan, Mario Pasion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirid, Eleanor Ventura, Walter, and Irene Autencio, Nida Villanueva, Josie Palafox, Emeline, and Takaw Inobe, Danny Senior Madrid, Hiroshi Shinohara, Selvina Larioque, at Miguel Victor Noel. Para king pamanantabe at protection ng Banalaya Espiritu, king pamilya ng Ani Razon at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, at Yuli Nosa na king kayarian ng maligaya, ding kapadadtang Miangubie, Emmanuel Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon,
Cesar David, Nelson Garma, Marian Ocampo, Merla Mangalus, Amado de Mata, Siriaco at Rodolfo Toledano, Victoria Pamintuan, Jose Perla at Trina Yazon, Benedicto Tapia, Emiliano at Inieves Sablan, Felicidad Reyes, Consorcia Danganan, Gloria Dalogdog, Joaquin Christopher Balbido, Wenceslao Arce Matitu, Marta Manazan, Jel Cortez, Tomas at Gilbert Sim Suangco, Roberto Rebese, Regina Cabalya, Mario de Ausen, Abelia Torres, Edna Parker, Francis Pang, at John Limwell Pan. At ding sablan kaladwa, King Purgatorio. At detang alang makaga nakakarela. Ipanalangin tamo muna maning kaya katamong sariling kaligtasan laban king COVID. Ding kaligtasan na rin kaya katamong frontliners laban king COVID mo naman. Ing speedy recovery na rin kapatid tamong ating COVID king kasalukuyan. At iuli nala naman sana king kayariana ding sablang kaladwa. Mayangubye akapatad uli na ning pandemic. Ipanalangin taking Ginu. Pakiramdaman me, ing kaya kang balayan. Aduan tamong iniing sarili tamong kapagnasan. O Ginoong Kristo, papanatilyan mo kaya sanang palaging tapat at mit mong tiwala, king kaya kaming pamanalangin. Balubi pakramdaman na kening igpa, potang ating keng aduan kaya, kapamilatan mo, ulingi ka ing ginumi, manggaman kapilan. Amen.
Manalangin kayo kapatad, ban ing kakatangdawon, matanggap ya, arapaning Diyos, ig pangmayupayang tutu. Panggapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kakatamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, O Diyos, sa ginumi, manano na sanang dening ayin ayang pangmi. Yatadda kaya kami ing lugod mo't kapatawaran, at ibyera kaya kami ing kalayan sumuyo kaya ka. Kapamilatan da ring biyemi. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayo. At kaya ka antimuri, Iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan daya ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulis. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O yigpa Diyos kingalananga at lubos mayupaya. Inyang mi kasalala ring kekang anak at mi parayula king siping mo. Binalik mo lang pasibayo keka kapamilataning daya ning anak mong mapaminto at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo ring kekang anak king kekang Santa Iglesia ban maging metong laig pa antimonong makanano kayong metong ika ing bugtong mong anak ating banal ay espiritu. Kambering sa blang koro, ding angeles karin banwa daralit ming kekang ligaya, makiyabe kami nga langtok ng babya kapuryan keka, at nga mingening kakanta. Ipnuya ing banwa, ipnuya ing yatu, ing kekang ligaya. Osana, Osana, ing kakatas, asa, nosana, Osana, ing kakatas, asa, nuwan, ing darata, ing lagyo ning ginuon, wan yan, wan, darata, ing lagyo ning ginuon, wan, Osana, na kakatas, kataasan, nosana, king kakatas, kataas. Tunek kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mo sana, lening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming i Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang lub, king pamaylasa at kamatayan king wane ing tinape at pasalamat yakeka. Piraso ne at binyane ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kananye itiya ing kanakong katawan ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan, kingwane ing kalis at pasibayang pepasalamat kaya kabinyene ing kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan ye ti ikongan at minumko kaniti. Itiya ing kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran lading kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaga na kanako.
Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo meteya, I Cristo sinubliiyang Cristo datangya, datangyang pasiba. Yang inigaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miyakeka, iting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansa ng misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambening kaya kaming Papa, i Francisco, ning kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepainawa na, at manenayang pangasubling biye, at ding sablang bayangon na king biye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, lalong-lalo na ding mayango biye a panalangin mingeni. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Mariing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kekabana ning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga, ngani manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. May sambaling lagyo umu, datang kay kami, ing kayayan, may pamintuan ing loob mo, ketiking yato at king banwa, may pamintuan ing loob mo. Ing kakanan aning Aldo, Aldo, ni bien mo que kami, ni bien mo que kami, ing Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami ring sa langit ke eka anting pamamata uwad mi paring ikasalag ke kami
emo ke ipa, isawal king tukso, nunne ikabus king maro. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang maro. Malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming tala pangabus. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mula sana babalik din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, nagpang king kaburyan mo. Ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipakit tamo ngeni ing mikakame tong tamo king kapayapan. Kapayo po. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalakoking kasalanan na ning yatu, nuan laring mayayawos, kingapuna na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkasming amano mo. Kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen.
Announcement. In preparation for the October 28th Second collection po. Feast of our patron, Saint Jude Companion. Thaddeus. May we Companion. invite our parish community Companion. Second collection po. Companion. Minuli na kayo po. in preparation for the October 28th Feast of our patron, Saint Jude Thaddeus. May we invite our parish community to the enthronement of His holy image and blessing of oil and petition urn during the celebration of the Solemn High Mass at 6:30 in the evening on October 18. This coming Tuesday, the enthronement fades the way to the 9-day novena masses in his honor from October 19 to 27. This year's celebration is anchored on the theme, Saint Jude Thaddeus Parish, forming community and solidarity. For our novena masses, the parish has invited other priests to celebrate the Eucharist with us at 6:30 in the evening, preceded by the Holy Rosary at 6:30 p.m. and the Solemn Novena to Saint Jude Thaddeus at 6 p.m. Details of each novena Mass from day 1, including the feast day on October 28, will be announced as necessary. These are also in the Fiesta 2022 program, which is now available at the parish office. Please note that on Sunday, October 23, there is no 5 p.m. Mass to give way to the 6:30 p.m. Novena Mass. Come and let us be one in making time to celebrate a meaningful feast to our dear patron, Saint Jude Thaddeus. The feast day on our dearest patron, Saint Jude Thaddeus, is fast approaching. In line with this, the Saint Jude Thaddeus Youth Ministry has organized some fiesta activities for children, poster-making contests, and TikTok dance contests. Other details of the said activities are posted on Youth of Saint Jude Facebook page. Join us as we show our support to the youth ministry and to celebrate as well the nearly coming fiesta. Thank you. Katluya pong Domingo ning bulan ngeni, nyabin po, second collection ya po. Ako na po i-announce, uling automatic na po itang third Sunday. Impong puntalanan, yung kaya katamong second collection, yapin po yung balutang World Mission Sunday every October. Ang po yung Prison Apostolate second collection. Impong World Mission Sunday, muntaya po King Roma, King Papa, niya Pontificalya. 100% muntaya ka rin. Inaman pong Prison Apostolate, 100% Kenya pong Archdiocese. Kenya pong Prison Apostolate, in Archdiocese headed by Among Meg Magat as chaplain. Pagmisa dala po rin prison, miyayaliwang jail. Tapos po atin lang may expenses. Oreta po rin pikokwanan da rin. Kaya katang second collection for Prison Apostolate. Kempung tutukin Domingo, October 23, agyang nobena ya, ulinggat panapon niya pa yung nobena, 6:30 p.m. ya pa yung nobena, ita pong 7:30 a.m. Misa tamo, kalupan ng ngeni, at tsuya po ken tutuking Domingo. Ang pawa po itang 9:30. Ing apektado mo po itang 5 p.m. Panyawis ko po rin yung kaya katamong kakasal, Amy Agustin, taga St. Jude Road, Dolores Homesite Extension 2, anak ng Gregorio at Librada. Agustin, kakasalya on December 21, ketiking kekatang parokya. Rene naman po nga dua, kakasal laking aliwang parokya, Ian Jeremy Batak ning Block 14, Lot 14, St. Emma, anak ng Rogelio at Marites Batak.
Kasalya ka rin king Silang Cavite, Nuestra Señora de Candelaria Shrine and Paris, Keng December 23, 2022. Inawang metong Lani Canania, anak ng Loreto at Maria Luz Canania. Kakasal naman king November 26, Karin king Lord's Ascension, Paris, Lourdes High, king November 26. Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang iting Eucharistia, so pana kesa nang manatiling tapat keka. Ituro na sana keka mi ing dalan, painturo king bie alang angga. Iti aduan mi kapamilata ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka At antimuri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing igpa ampon, ing anak ampon, ing banal ay Espiritu. Amen. Ang kakatamong misa, midaon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.